Ngenani va ka Makhuva ni ta mi hlamula. Alright, na va vona van'wani va ka Makhuva. Mi ta ni hundzisela message no. Ka lava va nga ri ki na tona ti-Facebook na lava va nga ta ka va nga swi voni. Mi ta ni borha a hi Makhuva hinkwayo but ku na group yin'wana mi ta ni borha. Mi ta ze mi ni nyangatsa. Mi ta gina mi ni borha. A ni mi xisi mi ta ni borha manje. Ni le ku swi voneni since ku va na issue-nyana ya ku yiviwa ka Makhuva hi May. Issue-nyana liya ya ku yiviwa ka Makhuva. Mi le ku ni katsakatsini ka swilo swo vona nga swi tivi. Mi ta ni borha. Mi ta nyangatsa ka Makhuva. A hi Makhuva hinkwayo i vanhu vo karhi lava ni nga va tiviki va humela everyday. Ni kombela mi va byela ni ri ku ri loyi a nga na nkingha na mina phone number ya mina i 078 077 2672 na available ka ti-calls na WhatsApp. Mi ta ni borha va ti tiva laha ni vulaka mi ta ni borha swi sungula ku nyangatsa manje. Alright, moni ni swi summarize na nkarhi wo tala na ku ndla tinghoma ni ta gega vanhu. Na nkingha nyana bafo. Aka Makhuva ku ye ku ya yiviwa. Ku yiviwe ti-diesel, ti-battery na basikiri ya hamba. Almost more than 30 ya vanhu lava ni ma tivaka Makhuva va tirhise Facebook ku tagsa vito ra mina laha. A ni va hlamulanga va ku tala. A ni believe ku i moya wo ta hindza. Ka Makhuva naye a va ni face vanhu lava. A va ti face to face ka mina. Swi endliwa ka Facebook. Swi endliwa ka Facebook. Hi bafo mo ni mi byela swin'wana maswito. Ni kule ni ri xisawani mina. A ni tshama ni yiva hambi lo fora xinkwa. Ni twa kahle. Ni tiva ku hlupheka mina. Na swi tiva ku tlela ni nga dyangi. Ni kule ni ri habahaba mina. Ni kule hi mali ya switina vandzeni. Ka hina hi foroma switina ta kota ku tlela hi dyini. Manitwa. Ngati yo yiva hi kona aka misiha ya mina leyi tsutsumaka laha emzimbeni wa mina. A swi kona ka hina ku hava munhu wo yiva. Manitwa. Next time loko mi kuma timhaka xihenhla mi tirhisa tindleve timbirhi ku yingisela 2 years. Munhu un'wana na un'wana na tindleve timbirhi ti tirhisa 2 ku yingisela ku ri ku endleka yini. Ku ri xitori xi ya kwini xi suka kwini xi ya kwini xa khomana na. Nga zondi munhu nga ku ndlela nchumu. Mi ni twa kahle. Mi nga yi thyakisi mavito mi nga tshami hi vona karhi hi endla swo biha. Ma ni twa. Hambi laha ni tshamaka koho ni tshama ka Mixiyani mina. Vutisa munhu un'wana na un'wana ka Mixiyani ni ta ku byela ku ri swilo swo yiva ni tshama ni katsiwa ka swilo swa ku yiva mina. Mi nga rhwaleli ti-information ta ku twa. Mi ta tirhisa ka Facebook mi katsakatsa vito ra mina. Mi ta ni borha. Na phinda ni kule ni ri xisawani mina. A ni tshama ni yivela munhu. A ni fanele ni sungule khale ku yiva loko ni lava ku yiva. Vanhu vona ku ni tshame ndzeni ka yini laha? Hi le mutini wa mehe laha ni nga tshama kona. Ni tshama ndzhaku ka molo. Ni tshama endzhaku ka molo edorobeni. Hayi molo wa Giyani. Hi le ka mina ni nga tshama kona. Ni nga na va hamba ka Makhuva ni sukela ku yiva timali ni ta fuma. Ni kombela mi nga ni destroyeli vito hina. Maswethu ni kombela mi nga ni destroyeli vito. I said believe.
kahle nsikiyima ni ta komba vanhu va ka Makhovo ni xisiwana a ni kaneti hi le ka mehe laha mi ni vonaka ni ri kona laha le mutini wa mina main bedroom leyi hi nge mi kombi va nsonganga kombela ku huma ni ta mi komba vanhu va ka Makhovo ku ri a ni xisiwana ku fika kwalano a ku ni nga ze ni yiva ni ta hamba a ni vona room yin'wana ya vumbirhi a yi vona a yi na nchumu room leyi a ni se move in laha na ha tshama ni ri one ya vona wardrobe ya mina leyi ni ngo veketela swilo swa studio njhe a ni twisisa ni ya ka yin'wana room hi leyi yi empty room leyi ku hava nchumu laha a ni si tshama mara hi le ka mina laha ni nge yivi basikiri ka Makhovo ni endla yini hi basikiri this is my kitchen ta yiva yini ka Makhovo ni nga yiva tipetrol tidizele na basikiri mara vanhu va hosi ni ya yiva yini ka Makhovo ni hlamuleni ku ni nga yiva basikiri ka Makhovo this is my garage this is my car ni ta yiva yini ka Makhovo basikiri mani u na le vito a se belief mani u na le vito hi laha ka mina ni yiva ka Makhovo mi nga ni onheli vito na siku na rin'we loko ni huma ka mina ni kandza xikontiri laha yes kombela mi nga ni thyakiseli mavito a se belief mi ni twa kahle vanhu va Makhovo mi nga ni onheli vito hela eka ndhawu yo zita jaratana leswi I own this property uku hi nga rhandzi huwa ni ta mi ta hi thyakisa mavito mi ku yive tibasikiri ka Makhovo ni ta ndla yini hi basikiri mara ni ri na movha ni yiva basikiri ni layicha laha swi va ka Makhovo hayi a se belief va ka Makhovo mi nga ni thyakiseli vito this is my studio mi nga yi thyakiseli mavito a se belief mi nga yi onheli mavito ho kombela swo sungula ku ni borha sis